Dakle, dok se približavam Savi, 17. februar, skoro pola 5 popodne, a Sava zaleđena. Recimo da ovdje negdje prestaje obala. Voda. Voda je temperatura već nekoliko dana u toku dana u plusu. Kao što vidimo po količini leda po kojoj ja hodam. Sava je i dalje ledeni. Ovdje je malo počelo da se otapa, recimo. Ali evo, ovo su tragovi kuda su ljudi do sad išli. Kao što vidimo po pticama koje su po celoj reci. Mada malo slabije. Sava je cela zaleđena. Železnički most također. Ispod novog mosta i malo oko njega vidi se voda, ali generalno Sava je zaleđena. Neverovatno, ali da, prvi put u mom životu Sava je ledeni. I sad idemo još malo dalje. Led. Voda, ali ne. Pa mislim da možemo ići još slobodno. Ovdje je već pod nogama sneg, pošto je padao recimo juče, juče je padao novi sneg, ovdje su ljudi već slabije išli, a i sad ponovo počinje da pada, tako da hodam po relativno novom snegu, po ovim nekim tragovima vidi se da su prolazili ljudi tu, da možda su čak prolazili skroz preko, ali znači novi sneg. Pa idem dokle se može ići, pa moguće da je ovdje malo vode, ali ne put koji se vidi tačno ispred mene. Ljudi su prelazili celu Savu. Znači, baš idem do kraja. Mislim da nema potrebe da snimam sve. Ali eto, idem, javit ću se malo kasnije.